Сабаби марги ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Аловуддин Абдуллоев маълум шуд. Хабари даргузашти ҳунарпеша ва ҳаҷивнигори маъруф тамоми Тоҷикистонро такон дод. Дар Тоҷикистон ҳаҷивнигори маъруф коргардони театр ва синамо Аловуддин Абдуллоев аз дунё даргузашт. дӯстони ҳунарманд гуфтанд ки сабаби марги Аловуддин Абдуллоевро сактаи қалбӣ унвон карданд. маросими дафни ҳунарманд ва маросими дифоъ дар нимаи дуввуми рӯзи 17 феврал дар шаҳри Бохтар баргузор мешавад. барои гусели ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон мардуми зиёд аз ҷумла намояндагони мақомот ва фарҳангиён гирд омаданд. ҳунарпешаи театр ва синамо субҳи 17 феврал дар синни 56-солагӣ даргузашт. аз маъруфтарин асарҳои ҳунарманд нақшҳо дар филмҳо «Биро» ва «Падари моҳвора» ҳастанд. Абдуллоев дар даҳо филм аз ҷумла «Тӯҳмат», «Чоҳ», «Номи рост», «Шоҳид», «Интихоби ман» ширкат кардааст. дар ин миён ӯ дар чандин намоишномаҳои театрӣ назир «Антигона», «Бозиҳои аҷиб», «Аршан Малалон», «Лаку Пак», «Давлати Сомониён» ва филмҳои маъруфи «Бародар», «Падари моҳтобӣ», «Тӯҳмат», «Қиёми рӯз» ва ғайра нақшофарӣ кардааст. ӯ дар охири умраш ба ҳайси намояндаи доимии Тоҷикистон дар ҳайати доварони озмуни истеъдодҳои Осиёи Марказӣ маъруфияти нав пайдо карда буд. вазорати фарҳанги Тоҷикистон дар робита ба даргузашти ҳунарманди халқии кишвар Аловуддин Абдуллоев ба хонавода ва наздикони ӯ изҳори ҳамдардӣ карданд. Аловуддин Абдуллоев моҳи январи соли 2019 сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон таъин шуд. қабл аз ин ӯ солҳои зиёд раҳбари театри мазҳакаи мусиқӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтарро ба уҳда дошт. ӯро ҳамчун коргардони филмҳои мустанад ва ҳунарпеша мешиносанд, аммо ба шарофати ҳаҷвҳояш дар байни мардум шӯҳрати зиёде пайдо карда буд. намоиши шӯхиҳои Аловуддин ба ҳунарманди тоҷик шӯҳрати бештар оварда буд. худи ҳаҷвнигори шуҷоъ саҳнаҳоро эҷод ва ба саҳна гузошта тамоми персонажҳоро бозӣ мекард. даргузашти ҳунарманди шинохта Аловуддин Абдуллоев. ҳунарманди маъруфи драма ва мазҳака коргардон Аловуддин Абдуллоев дар Тоҷикистон даргузаштааст. ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон ҳунарманди маъруфи театр ва синамои тоҷик Аловуддин Абдуллоев дар синни 57-солагӣ даргузашт. носирҷон маъмурзода сармуҳаррири ҳафтаномаи Хатлон ва яке аз дӯстони маҳрум дар таъиди ин хабар ба Спутники Тоҷикистон гуфтааст ки худи имрӯз бо ӯ дар мавриди омодагӣ ба Наврӯзи соли равон ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор мешавад суҳбат карда буд. зоҳиран хеле бардаму сариҳол ба назар меомад. азбаски раёсати фарҳанги вилояти Хатлонро раҳбарӣ мекард, барномасозӣ таҷлили Наврӯз низ ба зиммаи ӯ афтода буд. ҳамин субҳ хабар доданд ки вафот кардааст. ин хабар бароям хеле такондиҳанда буд. вай на фақат ифтихори вилоят, балки ифтихори фарҳанги тамоми кишвар буд, гуфт Носирҷон Маъмурзода. аз ҷанозаи Аловуддин Абдуллоев имрӯз 17 феврал дар шаҳри Бохтар баргузор мешавад. солҳои охир ӯ пас аз ширкат дар озмуни истеъдодҳои Осиёи Марказӣ ки дар ҳайати доварон буд, дар минтақа низ маъруфияти зиёде пайдо кард. дар байни асарҳои машҳури ҳунарманд нақшҳои филмҳои «Биро», «Падари моҳвора», «Тӯҳмат», «Чоҳ», «Номи ҳақиқӣ» ҳастанд. ёдовар мешавем ки моҳи июли соли 2021 Сафаралӣ Абдуллоев бародари 59-солаи ӯ корманди агентии давлатӣ назорат дар соҳаи маориф назди президенти Тоҷикистон вафот карда буд. ҳолномаи Аловуддин Абдуллоев. Аловуддин Абдуллоев 15 майи соли 1965 дар шаҳри Қурғунтепа яъне Бохтари ҳозира вилояти Хатлон ба дунё омада. хатмкардаи донишгоҳи санъати Тоҷикистон мебошад ва фаъолияти худро аз театри драмаи мусиқии Қурғунтепа оғоз кардааст. дар ин миён ӯ дар чандин намоишномаҳои театри назирӣ «Антигона», «Бозиҳои аҷиб», артиши Малалон, Лаку Пак, Давлати Сомониён ва филмҳои маъруфи Бародар, Падари моҳтобӣ, Тӯҳмат, Қиёми рӯз ва ғайра нақшофарӣ кардааст. бузургтарин ёдгори ӯ силсила барномаи махсуси телевизионии шӯхиҳои Аловуддин мебошад ки ӯ нақши чандин қаҳрамонро иҷро мекунад ва муҷиби шӯҳрати беандозаи ӯ шуда буд. солҳои охир ӯ яке аз аъзоҳои ҳакамони барномаи истеъдодҳои Осиёи Марказӣ буд. ҳамзамон сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон буд.
سالهای اول سفر میکردیم به شهر نویا، حتی راستش رفته هم نمیتونستیم نزد مردم. نان میگفتن. محترم رئیس نان. گاز نمیگفتن، برق نمیگفتن، با آش نمیگفتن، نان تی. اردو گندم تی، آرتی. حاضر این چی نیست؟ حاضر میگه جناب یاری محصولاتی ما را فروشن گیرن از سر زمین. با یاد میارم من روزا را اکثریتون میدونید شاید شنیدگی باشه. روی آوانی حاضر باختر لیوکان شهری کلاب بنیاد میکنیم. شروع کردیم، رفتم خودم اشتراک کردم، روی آهن را ساختیم. بعداً سابق را برای همون دوره جمهوری را کار محکم شد روانه. عزت الله حیایچ آقای مظهر پالایچ بودند، سلطان میرزا شاه بودند. خیلی طبعا نظرش همراهی کردند، دعوت کردم. وقتی که در دنگره گذاشتیم و در منطقه گلستان در اولیمتای بعد این طرف از شتا نگاه کرده ایستادن کار محکمش. بعد طرف عزت الله گفتن که آقای نظر پدرش گفت کار ماشال عزت الله میشه دست کو؟ گفت که ها میشه دست. خیلی رفتیم تا شهر کلاب. یایی که راه کلاب قلعه خم شهر خارو کلمه دیودره قاضی دولت قایمداد و در اینجا حضور دارند. 10 مراتب رفتیم ما با تو همان جای دیودره جای خرقتی از خطی ماشین پیاده بد رفتیم دیدیم. حتی بیا سر میکنیم در همون جلسه 24 ولی که این راه را ممکن نیست. راهسازای لایحه‌کشای گرجستان دعوت کردن که شما بینین همین راه را کردن ممکن است یا نه. اونا در همون چه وای دادن که زکرچه دادن که این راه را هیچ ممکن نیست. رفتیم یک تراکتوری فرما میکردگی دیتی 75 اینا روان کردیم. یک چند ساختمان چی روان کردیم. بیا خودمون سر میکنیم. بعد از پای میره نشان دادن در کار ما از قفای سرمایه و از قفای مبلغ هر کار سرشویش است دیگرش هم میشه مثل نقوی انضاب کار سر کردیم. بعدا روزیش رسید که کارها تمام شدند. یک گروه شاعر و نویسنده را همراه خود بردم. از آن جمله شادروان مومی قناعت که زادگاهشان در همین نایه و این در صدها مراتب از زیر آب گذاشتگی بودند. دیودره برای که دیودره برای اونا کردند که هر سال صدها نفر در همینجا قربان میشدند. بعد رفتیم با چرخبان. بعد آمده شیشتیم در همونجا. بعد همونجا نامش هم گفتم که همین دیودره گلدارش در درخت شوندیم رسم گرفتیم. باور نکردن که همین دیودره است. امروز ما برای چی میگویم؟ امروز 90% ساختمانچیان و کارمندان انجینر تکنیکی نیروگاه برقی آبی راغوند را خودی متخصصان تاجیکا ساخته ایستادند. این من برای چی به یاد آورده ایستادم؟ دای ما میگویم کار نمیشدگی در دنیا نیست. فقط ذوق داشتن نمونده کن. ذوق داشته وطنمون دوست داشته نمونده کن. هر سال زیاده از 111 هزار ختم میکنن مؤسسه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه رو. 215 هزار نورسان کودکان با صنف یکم میروند. 2.5 افزایش اهالی انمی شب و روزها. یعنی ما باز هزارها انشاءات‌های که مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی بنیاد کردن ما در کار است. بار دیگر به مردم تاجیکستان مراجعت میکنم، مثلا به شما حاضرین محترم، ما آموزش زبان روسی و انگلیسی را برای ملت خودمان با سواد گردانیدن و
دو زبان روسی انگلیسی از 6 زبان معاشرت بین المللی است که سازمان ملل متحد تصدیق کرده است. آینده، نسل‌های آینده را اندیشه کنیم. در فکر و ذکر آنها باشیم. تکنولوژی ها با کدام زبان است؟ همه تکنولوژی که اختراع میشه. اگر زبان روسی و انگلیسی را نمیدانستند، چگونه جوانان با استعداد ما در کشورهای خارجی مملکت یا که ادامه تحصیل میکردند، علم، تکنیکا، تکنولوژی، سطح معرفتناکی ملت هر چقدر بلند باشد برای رشد و ترقیات دولت همانقدر منفعت می‌آورد و از همه خطرها دور میشود. یکی از سبب‌هایی که در بعضی کشورهای نزدیک ما رخ می‌دهد همین چیز است. در دوردست‌ترین دیه‌ها محل‌های اقلیم باز ادامه میدیم. طبیبا به نزد مردم به خدمت می‌روند، نه مردم به نزد طبیب. از 50-60 کیلومتر یک حادثه رخ میداد یا یک شخص بیمار بچه می آوردن فقط به مرکز. آیا در همه این شهر نایا که نقلیات یاری تعجیلی می رسید؟ بسیارش در رفت از دنیا میگذشت. در فصل زمستان عموما راه ها وجود داشت. دایر به زنان گفتیم سیاست ما را میدانید، قوه بزرگ است زنان و بانوان، ایستادگری بر ضد اکستریمیسم. مثل بعضا مردان دورویگی نمی کنند. من وقتی شهر نایای دوردست مملکت سفر کردم، بعضا نایادا حتی یک بانوی معلومات عالیدار نیافتیم که معاون رئیس نایا تعیین کنیم. یک نفر. بعضا نایای دوردست کوهستان من برای چی کوات تاسیس دادم. قریب 20,000 ختم کردن. 20,000 در هر یک شهر نایای دوردست کوهستان حالی 40-50 تا 70 ختم کردن، کار فعالیت کرده ایستادن، در وظیفه‌های گوناگون شادیخانه خدمت کرده ایستادن و بیش از 7,000 دیگر تحصیل کرده ایستادن. کتاب خواندن، فروغ صبح دانایی تنها برای نورسان و جوانان نیست، برای کلی مردم است. صرف نظر از سن سال